Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kialia ukamo. Ngatho cia mwanya mwiroreri witu wa Just Kenya Official TV ori githini wa ceceni ino njitikiria gunyitio geni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika kuria nenda-ini citu cio kinyaniria na ngihoka ati wi thayo wa mwathani kuria mwena wa Facebook ri kwina ndeto na kwina kiundu gikorirwo gigithi na mbere thutha wa uria ni muteti uikaine ta Robert Alai na oye ni MCA wa kuria mwena kihumo kule mwena wa Nairobi ni akoretwo akieria na agakorwo akiereria kuhusu mundu gwitwo Samidoh muini wa nyimbo cia mugithi ona nie uria arerikana ni uncle wa mundu gwitwo Jeff Mwathi na riu kwetukira Facebook account ya Robert Alai ni akorirwo akieria na acoka uga atiriri Samidoh has been bribed to save the murderer who is a fellow artist and Nancy's a suspect is openly bragging how a serving police officer helped him escape the murder charges ni akiugete ati Samidoh ni ahusikire gukorwo akibraibo ona ningi kuhongwo ni mundu gwitwo DJ Fatxo nigetha gukorwo nigetha mundu gwitwo DJ Fatxo gukorwo agicinda case ino na oguo tu ni ati mundu gwitwo Samidoh ni akinyire handu haria na akorwo akiariria uhoro uyu o haria uhoro uyu ni ukimuturire muno kuona ati mundu gwitwo Jeff Mwathi ari kazini yake na to kazini tu ni kazini ageretie muno kumutetera na ukiririkana wega thini wa interview ya DJ Fatxo arekire ya atajire mundu gwitwo Samidoh na akiuga Samidoh ni agithire kuona dirisha iria yerekanaga ati hau niho Jeff Mwathi arogeire na maundu maya mothe nimo makirehete undu uyu wothe na Samidoh ni acokire areria uhoro uyu na akiuga atiriri we kipi kazi yako ni kutafuta tu relevance na vitu hujui na comment ino ya Samidoh ni kirehire kwario ni andu aingi muno na ndio we ukuga ate kumana na undu njira thini wa comment section tukionane kaida gatari karaya ni majetaga Uncle Joss.